Бой без правил як намуди спорт аст. Агар ба шарте ки аму шартҳои қимор надошта бошад, яъне чизе ки ҳаромш мегардонад. Инам ами мисли боксу, мисли гӯштину, мисли шамширзанӣ чӣ мегарошад? Ана ҳастае ку чанд намудо ҳастае, сабляш ҷудои, шашкаш ҷудои, фехтаванӣ. Ҳамин як намуди спорт аст. Вақте ки спорти контакт мешид, бухоҳӣ нахоҳӣ ӯ ҳатман имкон надорад ки бетравма шавад. ҳар чизе контакт мебошад. ҳаме гӯштинай травматически аст. мезанам по мешканам, сар маиб мешавад, сотрясение мегирам бисёрош. ҳолатҳое шидааст ки гардан шикастаст меғдиям. ҳар чизе бошад. хиёл мекунед асрори травма надорад, айвори аст мезанам маиб мешавад, чандин нафаро мурдан. и баҳона шида наметавонад. вақте ки спорташ гуфтем, спорт ҳар чизе ки барои саломатии инсон муфид аст. инсона мақсад ки физически нагрузка метавад ки доим тонусдай иншоалло ба хайр аст. ана ака як гап аст. ҳаминам хиёл мекунам ки падачкаи ҳамун касое ҳастае ки ӯ қадар ба ҳамин ислом майл надорам. бовар кунед ҳамаи мис падачки яҳуд рафтистай буд. чӣ ба ҳамин гап дар бораи умуман набуд. ягон кас дар ҳамин мавзӯъ гап намезанад то замоне ки ҳабиб чемпион нашид, ҳабиб машҳур нашид. о дидан ки ин мардаки хуб дар байни ҳамун яҳудиё дар ҳамун сажда мекунад. худо якав ягона мегӯяд. мардак ҳамун ҳунар дорад, ҳамун ҳунарша дар ислом сарф кардааст. ҳамин сабабгори зиёд шудани сафи мусулмонон шудааст. ин бетаъсир нест. ай мавъизаи мулоҳода балешикои ӯ ҳамеша зиёдтарак аст. инами агар дар маҷмӯъ бигирӣ ҳамаи ҳамин домлаҳо даъват шуясу фақат инами як сухана даъвати Муҳаммад Али аст. миллионҳо нафара Муҳаммад Али сабабгор шуд ки дар Америка исломро қабул карданд. одамои оддӣ не, спортсменои калон, одамои машҳур, ҳар кадомаш дар соҳаи худаш авторитетанд. мепурсӣ ман соли 2009 дар Америка будам, дидам воқеан сабаби ислом қабул кардан чӣ буд? мегам Муҳаммад Али. худои таоло ҳам мақсад ки ҳам ғайраташ дода буд, қувваташ дода буд, дар баробари калай холӣ надошт. гапзан буд, гап мезад, дифоъ мекард аз динаш. ҳамин ҳабибам ҳам хеле аст. як тупагалов нест, як бисёри спортсменҳо хо мафкура надоранд. мардаки басавод аст. ҷавоб мегӯяд, ҷавоби журналистҳоро бубинед чӣ хушбу гап мезанад. мардак мантиқӣ суҳбат мекунад. ҷони баъзиҳо тангӣ карда баъд ҳамиса қабза дешад. дуруст нест. вале бо далилош наве. дару мезанӣ, дару ҳарумай. охир дару агар ба таҳқиру тавҳин бизанӣ ҳарумай. не ки дар спорт ки дару назанӣ, даруд мезананд. дар бокс дару намезанӣ. ҳамин дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар Мадинаи Мунаввара кӯдаконам таълим медоданд, машқ мекарданд. таълимҳои ҳарбӣ буд. дар аввал чӯ медоданд, чӯ хати ҳамдигар ҳам қем мезаданд ки абаронаву самазашитаву атакаву ҳамин чизоро ёд чӯ медоданд. мезаданд, сароро мекафонданд, дастора мешикастанд. анда калонтар мешиданд, шамшер шӯ медоданд, шамшери бедам. бедамам ки боша оҳанияй ку вазмира чанд кило аст. ав бетравма мешавад. баъдан ки баъд вақте ки варзида мешиданд, устод мешиданд, баъд шамшер шӯ медоданд, бо шамшер хати машқ мекарданд. ин кору ҳамаша травматически. агар ба шарте ки ба шарти қимор набошад, ба шарти қимор набошад, аз тоати ибодат бозат надорад, иншоалло ҳеҷ мушкил надорад. ҳеҷ мушкил нест. бигзор машқ кунад. минтақаи хуросони Эрон, ҳиндувонӣ дар Балх, ин мардакон дар ҳамон аср замон касе хати ё гап зада наметавонист. ҳамеро суфта карданд. байни фарзу байни воҷиб фарқоша гуфтанд. илаташ чи аст? фақат ҳамон хел аст. як амалан як чи аст. не ки ай назари назария бигирӣ, ай фарз то воҷиб хеле фарқ аст. касе воҷибро инкор кунад, ҳукм ба куфраш намекунанд, ҳеҷ намегӯянд. баъзе одаме ҳастанд ки воҷиба суннат ҳам гуфтааст. ҳатто ҳамин витри воҷиба суннат гуфтагиям. лекин фарзе ки иттифоқияи касе агар инкорш кунад ё бигӯяд ки ин фарз нест, куфр мешавад. суннат ягон мустаҳабш буда. пас бидаст ку фарқ дар ақида бидаст ку. агар чанде дар амал ҳукми ҳардуш як аст. фарзам тарк карди қазо воҷиб мешавад, воҷибам тарк карди қазо воҷиб мешавад. ин нозукию мушикофиҳо дар ҳамин усули фиқҳ аст. айта мехчапарак тухчапарак намешавад. мисол уламои арбаа
از امام اعظم ابو حنیفه را میره روایت کرده، ای شافعی را روایت کرده، میگه قول الصواب يحتمل الخطا و قول غیر الخطا يحتمل الصواب. گپی من درستش میشمارم، نه که امکان داره که من خطا کنم میگم، در صورتی که قول غیر من سپر میگه خطا ای نزد من، نه که امکان داره که او درست بوده. چرا میگن چهار مذهب حقن؟ معنیش میاد چهار مذهب حق معنیش این است که یا مذهب گیرم یا مسئله رو را سیاه کنم همه را جزیر کنم. نه، هر مذهب حقی، به همون اصولش حقی، به همون تشریعش حقی، به همون ادلهش حقی. یک آدم به درجه تحقیق رسید، اگر به شرط همین فرقی بین همین را بدونه، از اصول آگاه باشه، حق داره که از یک مذهب دیگه بگذره. اینا مثلا دید که مذهب امام شافعی در نظرش میتونه که این مدلل‌تره، دلیلی بیشتر داره، میتونه که مذهب امام شافعی را قبول کنه. در تاریخ همین کارا شده. بله. اینا مثلا همین سلطان محمود غزنوی، حنفی مذهب، پدرش سبکتگین حنفی مذهب، باباش البتگین حنفی مذهب، میگه محقق و طالب کلام بود. در همین عصر سلطان محمود حقیقتا علمای مذهب شافعی بسیار با اوج ترقیات رسیدند، بسیار با قوت شده بودند. امام الحرمین ولی بعد همون نتیجهش در همین سیمای غزالی پیدا شد. همین امام غزالی بعد بیانگوی همین مذهب شد، گرفت تحقیق کرد، مذهب امام شافعی گذشت. در عصر این زمان بعدی بخاری و مسلم همیو بگیم، راویای اتباع تابعین، یک عالم بود به نام ابو جعفر طحاوی. این مرد تمام خانواده‌اش همش پیروای شافعی اند. تقوی شاگرد نمره یک شافعی است. موزی میگن کتابای همین مختصری مذهب شافعی همش همون نوشته. پدر و مادرش مریدای شاگردای شافعی. لیکن این مرد دید که اصول حنفی موافق‌تر است. اصول حنفی کار سبک‌تر میکنه. این مرد حنفی شد. در مذهب ما مجتهد است در مذهب. لیکن هر کسی که به حد تحقیق نرسیده حق این کار کردن نداره. دعوا کردن هم نمیتونه. شوی خیلی میکنه. یک زمانی در دوران المنصور خلیفه دیگه عباسی، همین المنصور خودش امام مالک دوست می‌داشت، پیرو امام مالک بود. تمام خانواده‌اش در مذهب امام مالک بودن. همون شب و روزا امام مالک موطأش نوشته است، الموطأ. گفت که همین قرآن و الموطأ بسیار بنویسه. کاتبا را بگید بنویسن نسخه برداری کنن. دیگر تمام کتاب من یگان کتاب را رخصت ندید. یگان چیز دیگه نمونه. در تمام خلافت فقط به قرآن عمل کردن کتاب الموطأ امام مالک. امام مالک پیشش اومد. گفت لا تفعل یا امیر المؤمنین. ای امیر المؤمنین کار نکن. فإن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تفرقوا فی الامصار و کان عند کلهم علم. این صحابه پیغمبر بعد وفات حضرت در شهرها 5 شدند. بعضیش مصر رفت، بعضیش شام بود، بعضیش در عراق بود، بعضیش در خراسان بود، بعضیش در حجاز بود. هر کدومش از پیغمبر علم گرفتگی است. همون علم به مردم رسوندن. مردم همون روایت‌ها را قبول کردگی است. تو فتنه می‌دوزی. این کارا نکن. این فقه من گفت فقط فقه مدنی است. حقیقتا فقه مدینه همین تکیهش استنادش بیشتر میره به عبدالله بن عمر میرسه. اینا فقه حنفی، این فقه کوفی است. این فقه میره همین دلیلو میروند به عبدالله بن مسعود حضرت علی میرسند. اینا فقه امام شافعی فقه مکی است. اصلا در مذهب امام شافعی که عقیده جدید مثلا عقیده نو داره و کهنه داره. لیکن همین بم اساس میره به عبدالله بن عباس میرسه. همه یو همین مقصد پیش خود گپ زدگی نیست. برای همین انسان باید که مذهبش را تقلید کنه. وقتی که محقق نیست حق نداره که خیلی این مسئله این جلب دست که همیشه میگیرم. این کمال بی عقلی است. این دیگه با شریعت عمل کردن نه، با هوای نفس عمل کردن میشه. تصور کنه که زده است یونبوش خوابش برده است میخیزه خشش نمیته تورات کنه. این خیلی میگه اینه در مذهب امام خوب تورات نمیشکنه که میخونه باشه. این دیگه عمل به شریعت نیست، عمل به همون متعمیق شد به هوای نفس شد یا بنیش خونه باید. در مذهب حنفی باید که برای تورات توزیع کنی خشش نه. این در مذهب امام شافعی میگه کن تورات نمیشکنه میخونه. این طریق جهالت میشود، گمراهی میشود. همین خدا رحمت کنه محمد اقبال این آدم خیلی یک آدم پیشرفته بود. در عصر 20 زندگی میکرد و خدا در عصر 21 مردم هم فراخی جهان بینی اون را ندارن، خاصتا در دین. این مرد فیلسوف بود، اصلا بود سپیچش هم فلسفه غرب بود.
мактаба дар Кембридж хондааст университета. Авача докторскиша дар Мюнхен зашита кардагия. Ҳами қаб ҷаҳонбиниш васеъ буд. Аслан ҳами оли шеъруша бибини Ибн Абдулваҳоб ҳами қаб таъриф тавсифое мекунад. Як гапое гуфтагия як насим аз тарафи Наҷд омаду фалон омад. Аммо баъдҳо дид ки ҳами сабаби фитнаҳо мешидааст. ҳамина душманои дин истифода мебурдиям. ва ҳазрат бисёр сахт таъкид кардагия. мега роҳи оборав ки он ҷамъият аст. маънии тақлид забти уммат аст. 80% мегирӣ. ҳамун маънои тақлид чия? дар як ҷо уммата забт кардан ки натани номаъқулӣ накунанд, гумроҳ нашаванд. як пайраҳай барои гум нашидан айра бояд баъд пайраҳа бирай. иҷтиҳодан дар замони инҳитот қавмро дар ҳам ҳаме печад бисод. дар ин аср замони мо мега касе даъвои иҷтиҳод мекунад, мардума гумроҳ мекунад. з иҷтиҳоди олимони камназар иқтидо бар рафтагон маҳфузтар. аз ин олимои бадбахте ки ба хотири вазифаву мансаб шида диншуна мефурӯшанд, мардума мефурӯшанд, хиёнат ба шариати дин мекунанд, иқтидо ба ҳамон бузургое ки пеш гузашта буданд хеле маҳфузтар аст. ақлат мегирад ки мардак ба хотири он ки мансаби қозигиро нагира, мушти шалоқа ба кала гирифт, ҳабса ба кала гирифт, ҳамина фикр мекунӣ ба худо мегӯӣ афсона бошад. дар баъзи сари мо намеғинҷад. дар ин замон сум метан мардум черезбозӣ мекунанд, ин вазифаро бигиранд. авро маҷбурш кардесиян ки биё қозӣ шав. шалоқа ба кала гирифт, ҳар рӯз 10 драш мезадан ҳами ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифаро зиндон мекардан, ахираламр дар ҳабс кишта нашуд, ки ба кала нагирифт. оюро қиёс карда мешавад. фикрашон ресад ҳаме бориктар, варъашон бо Мустафо наздиктар. он мардако ҷосусу агентҳои ЦРУ набуданд, ай Масад набуданд. як тақвое доштанд, тарзи худо доштанд. ҳазрат ҳамин қадар таъкиде кардааст ки ба ҳамин бузургиву ба ҳамин вусъи андешаҳош бинами ҳар чиро гуҳна кардан дар кор нест. мутаассифона ин ҳамин фитнаҳо дар худмо беҳад зиёд рафтаст. ман намедонам ин чӣ дардай. гумон мекунам ҳамин касое ки фитна кардестиян имрӯз ё я марватакан истифодаашо бубистиян. шояд барои ягон гаразу ягон планои калонтар боша, не ки ба худо истифодаашо кардестиян. алҳамдулилло мо ҳанафи мазҳабе меган, бархилофи мазҳаби ҳанафӣ гап мезананд, фатво метан, мардума гумроҳ мекунанд. вале ҳама ҷода бо гап дар бораи нами мояи ба ка рафтест, мояи ба ка кишкор ҳалол будааст. бо касое мегӯянд ки даъво мекунанд ки мо ҳанафием. бадбахт модоме ки ту ҳамин хилофи мазҳаб гап мезанӣ, ҳанафӣ нагӣ. ягон китоби мо истисно неста китобои фиқҳи мо. ки ҳамин ҳаром буда, ҳамин ҳаромш гуфта мегӯянд. вақте таҳқиқ мекунанд мегӯянд макрӯҳи таҳримия, макрӯҳе ки наздик ба ҳаром аст. барое ки имоми аъзам Абу Ҳанифаро вақте суол карданд, гуфт уҳарриму дама алмасфуҳ, ман гуфтам ҳамин дами масфуҳа ҳаром медонам. ҳамин хуне ки аймак меояд ку ин ҳарома, ин ба ояи Қуръон ҳарома. ва мега ва акраҳу ситта, аз 6 чизи дигара макрӯҳ медонам. назди ман ё макрӯҳа. ба ҳамун 6 чиза номбар кардааст ҳазрат. аззакара валунсаяйн валқубул валғуддата валмарората валмасоната. мақсад ки закар ҳамун олати мардии бақара, унсаяйн мояҳоша, хоб қубул агар мода боша ҳамун дай девонаша, ғудда без меган ку ин ҳами железа щитовидни железа ҳастай, поджелудочни железа ҳастай, ҳамин ғуддара. хоб талхара ҳамун железа меган. баъд талхаву хичак. имом Абу Юсуфа суол кард имом Муҳаммад ки вақте ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифа мега акраҳу корехум, чӣ кароҳията дар назар дорад? кароҳият духелай. кароҳияти таҳримия, кароҳияти танзиҳӣ. кароҳияти таҳримиш додари ҳаром аст, дар ҳаром часпидагӣ аст. танзиҳиш тарки авло, ин ба ҳалол наздик аст. гуфт ки таҳримия, кароҳияти таҳримия. дар бадои саноe аз муҷоҳид ривоят шудааст, шояд ҳадиси мурсал боша, ба ҳар ваҷҳ сурат мега кариҳа расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам минашшоти сабъа. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аҳами гӯспанд 7 чиза кореҳ буд, қабул надошт. баъд ҳамин чизоеро ки номбар кардам, якта номбар кардааст. аззакара валунсаяйн валқубул валғуддата
والمرورة والمسونة ونهاية هفته میگه و دم المسفوحه. صاحب کتاب امام کاسانی میگه که مادام که در همه آخر می دم مسفوحه که حرام است و با قرآن ثابت است گرفت در او چسبون، همین خودش دلالت به اون میکنه که همین 6 چیزی اون کرده است همش مکروه تحریمی است. چی در دوران من نمیدونم آخه همین کثافت به همین که مویه را بخره خیال میکنی که خدمتی در دین میکنی. میخوای بگو که در دیگه مذهبو درسته. حنفی نگی، از نوع مذهب حنفی گپ نزن. چرا دید میپرم بخور. توکلت بخدو. انا عجیب ده. گمان میکنم که این مروته کن، همین مروته کورا کسی استفاده رو میسته. علوم کلام. خدا کنه که دعوا میکنیم مذهب در مذهب مستقیم باشیم. خیانت در مذهب نکنیم. برای که خیانت در مذهب اخیر میره خیانت در دین هم میشه. در حیات دیدیم، در بسیار دیدیم این کارا.